Yo namere pok makiolngo numakanga mayolngo radio news. Yo tao dola numalangula kabra COVID-19 boy ka update 16 November 2021. Adao nya dola nawe dao nya maranga dal dola dao because ngai dola ngana puru ngakula ka wipunya wipung dao ka news kura ngama yukura dola Catherine wala malprangala 9 yul longonal na asam jang ara burungoro orongo kacamar kole ka Northern Territory government ara burungo waro nyukura na ngana buru niran dola Rome nango Catherine ka Robinson River lockdown na katurenya ka Rome jang ka barangay on 6 p.m. ka juno mamandele unili laptu jang uni wanganya makpai ka yul ngwala kulko no da Northern Territory ngwa ka Anam Land ana buru baki dola mas wanga koro ka una outside na lingana buru markiro please no matter wearing dola na kama no matter dola na we mas kana burungo yo ka yul ngwala Catherine ngwa una wala ka dengo junuma test na marama because nga Northern Territory government do wanga na wala na birkat mero but ngara po ka supporting ka wanga ngoni Northern Territory especially Dola region ngana purungo pen kapuya kaliwen ko raman gining irkala just in case because ngai ka dola dukkar ngana purungo laptun last couple of week ka dola week to ngana puru jal ngana puru check up clinic le marchi ka check up uneni ka feeling ridiktun ya Webnya dola kam uneniro ngula ridiktun ka da kay ngama dola malany symptoms dola marmarinero o kormerero marmarin o kormerere ngalparin yurmitri dal kolkorongla dot mamanguni ngalpar jawarin yokora ngir nong yokora ngalion o ngir merene bayngoni gora da kay ngama wangit ni gora o ngata ni gora lukka ka bayng nangula ngata nyanguni nawe da kay ngama o werpinja yakanan ni gora jaltiri ngataw lukka naranguni yako loss of appetite gormre ere marchini umritri marmarini gora uninya ni gora riliktuna marchi aga maranga duale COVID test waricha yaka yana marchia junuma clinicalnya ring him up tuala number kam ngatilinja 1-800-490-484 bulung are lakrama 1-800-490-484 tualanya number birka mrio walango ni megura nina duala wangangura ngaraka ngura Northern Territory Darwin ngura o Anam Land o Wanaka unijal nirmarama duala test kamrangitri nani radio korangata madualay COVID-19 o bayngo pulungarero nambang ni lakrama 1-800-490-484 pulungarero lakrama 1-800-490-484 yo ka government ka wanga bityan kam warpam namun community ko nina yul ngwala ala buru maro tola jakkin ka lacut ngai dola ngunja marniro mangitire na ko ni marang ala un jakkin yo government ka wanga ala buru war maramaro warpap ngarapo maramaro COVID medicine ala lacut ngai dola ngala burungo barang ada buru yakka bolo do redektun ka bolo ngala buru clinic le marchi ka marama ngoni li clinic ngora jakkin nguninja mele ninja nguni lockdown ngurana kayana niru dawartunya bingro nukalay wangangro dia kono kamro kam 5 reasons ko adwala man reasons ja niru bingro marchi o dawartun nukalay wangangro ja adwala malanya number 1 ja niru marchi bala clinically o white pilli o marchi niru kamara ma COVID test o nirmara manguni jacket na
vaccination na yako. Number 2 ja, niru marchi duartun no kalawangangro, ka marchi niru ka marama unini jal niru marama uni ngatta important malany pelanya bican ngatta ka merikin. Number 3 ja, niru duartun no kalawangangro ka marchi jamalli unini yako essential, unini military important. Kami punya belinya bican dokter nirbuna karena ma dokter na honest na. Number 4 ja niro dortun outside no kalawangro 1 hour yana mar niro exercise. Unalena no kalawangro front yard kurangula. Unale beli niro nenenya gura galke wangang no kalai. Yakana niro dortun janga markinya outside no kala gate ngro 5 kilometers being no kala wanga ngro yakana ni tartan unin jalya ni mara mawanga nya yoluna being no kala wanga ngro palan mar marchina. Number 5 ja ni tartan being no kala wanga ngro unin jade akuna reason ngumak ni marchi ajaka no guru to mireo uni gura wirikton o jal ko ngayo ni marchi ka tartan no kala wanga ngro. Yo virus tola COVID-19 uni virus ngarap ngama tola ngalika marchi watakuro ka uri puja ngarap mara ma yo ngole ngalpa no wanga ngarap o ngarap unininya mara mali ka bulo ana purungo dawo yo ngolango right across mas ngai dola ngana purungo jaka mire mas ja dolanya ana purungo using iro marangaru yaka nguni waptun uni ready uri po ala yo ngola ka uni ni wangang renja ni rujaka nungoi mas kunya rolang dora ka jaka nan ngora lajuk ngayana mar ni yaka ririkton mar ni nguni mas using nale ni marchi tola daw yo markap miri. Yo, thank you numalango. Butur kidao tambal yolong radio.